Singapore ka labiang miners dangno ini jing sakri ni ublay ini kijan mit nakong snow naklam nungu ublay baladan lekat bangi kum balang ini sni ibenai belik baro baladan lekat bangi pangila ai kaban yo ai kaban keu ni kiyeng kentang itu ini kupor oi wala kum balang baro koi kum permengai nimla ya kaban ya wanlang kiyeng kijung ublay ini sni beladap baro ding aingo bu play pa di kalat mengila ikaban yo ban sakri u lembag ni TV channel bagi YouTube bat ngi aingo u play udon ka bat ngi adu kini kupor bat klimat kumenta mengila ikaban yero ban penan buram ni u bat kamtam ikaban sa skor kubon aktin kijung u lemba sakri kijung u kabalang yang kublay pi perabungan baro mani khot sumbai pi sigini kijing sakri kijungi agani kopor kumjuru itu baro gibapet bat ki bisa skor agani ke program agani ki janmit ai kublay yakinong yasimta baro ag jongani ke program mani ai kublay kamtam kerpang nagbentai pastor BTS Lang State ibala kongu ibala pidang ni kijing kerpat jeung balang ikaban ai pensam hi kubo dektin yung blay hagnika janmit pat ngingit schem ba ublay ndorangkat bat ko kubor ko bin sayos ngulung by pastor bat kumjuru ikbenta baro kebin pendap kilang di alam kijung u musim yang boleh te ni ngitskem pal kumbaja kene kopor inyo ikaban sakri lang yang boleh lengba kijing ruai kijangi jing ruai kerpang bat kumjuru yo kubor aktin kijung boleh ni duai boleh nurkat pat ngi lembayan kopor o nurkat bat pastor agding sakri jing ka kam itu benangla ban ye sakri u lembaga si por baro benangwan ban kurku i bat yeng sem jong iru baro silenter boleh nurkat pat ngi ani kopor naru beslang adu bawai no jong gede jing sakri kijongi dia suwa benginya selamat tu ini pendam agak jingluai kumnia ublay kupa jingi ubhab neng aingu ime namta jing nonkat jingam kijung me yang ikun kijung me po jing kabalang ngila ublay kaban yo ini kalat ikaban sakri pelan burom iketeng kijung me walang baro ngimla ikabani don lang kayi ngetang kijang me ndrei aingu ime mala ai kalat bingla ban yusko lembah jang TV bat YouTube channel lembah jongki aki yang kisam jungi ngla ikaban yesakri lang yublay bat ngingit sem bun kurku ikbenta baro kan pendap at kerpang nagbenta ko kubor kabin sayas ngau lembau sakri jungu tuis na ublay ikaban don lekat bat ngi kumbalang ini sngi kipor wae o ngi duai kerpang ublay bemdis nei ikaban yarap ngila ikaban sakri me akan ngur por akan ngur benta jing em ngi yo mat rime men yalam men don lekat bat ngi don lekat bat ki parabangai jengi po yung balang matkumjo iwe pat ki balang ru be sakri penon buram mi keteng itu me o de ki yikisam san baro ila ikaban liang ban sasko di keteng jung me walang idon har ki yikisam ki jungi duai min sneban pelaj ngin jimpang balau sari kar ri ki perthai bar koi
dengan rijung kumju idwai min snei keban long kemon ke men pelaj menirap pa ngila keban yo keban kiu pat sikaying pun tam gitu me kumi ko gitu me ban sakrim tun brom ya kerteng boko gitu me snei keban dor ka pat ngi lamba je kene kepor pat sngi ipor je gitu em je ngi baro abi kini baro ngingu idami pan kerteng jong trai long pun em ngi Jesus Christ Upalong ujo inen mata pat sikpun kekut. Amen. Tengin ya tengi kijing sekri jingi de kijing ruai ke ba laispa kat kendai nak bat mai ba laispa kat nyo nak pa khamrim. Ba hadin de ni kijing ruai. Nga soba ban IT ke por ba sa baro. Nak kijing penyai kijing pastor langsti. Jirwai ke laispa kat kendai mega benta junga junom kodo tam ni ke pusai silentar ke im junga ayan ya kutrai bat me laispa kat kendai mi kapen ta chong a chiu nom Kordotam yaka bertei Shilenter kaching im jonga Aingan yai putrai bat mi Lembat mi Lembat mi Lembat mi Lembat mi Shilenter kaching im jonga aingan yai putrai bat mi ngam duai banyo kaching sup lem ni ching sngo ha pertei ya kashi dom ngan om shep ting tang bangan yo yai bat mi lembat mi lembat mi lembat mi lembat mi ya kashi dom ngan om shep ting tang bangan yo yai bat mi Akilen tidum tusumar bat haki eryong pertei syakaker dopneng bateng shine aingan yo rung lembat mi lembat mi lembat mi lembat mi lembat mi syakaker dopneng bateng shine aingan yo rung lembat mi Teshua ya kabangin ya pai shu blay kijing duai ngan pulih ka tungan ni bentana ka tien kijong blay kabangin aman syam na ka kitab jong Jeremiah kelandong ba pra bat naga gospel kat kum u Lukas kelandong ba san kintien gi bong kum ni a bangan dalam pentengen yalade ye kijing sengusi kadonut jonga kalwat apo jonga hakmi kijing sawa kijing perta kakhun gi beriu jonga nakari kebajangai e Hato utrai umdon haka seyon, usim jongka umdon haka, balai bakila penbitar yanga, da lagi durblay balambut dur, bat dagijing thala bakala. Ka ayom ot kaladir, kaliur kalarwai, bat yangi simlapan im. Namar kajing mong kakhun jongki briu jonga, lapan mong yanga ngala thangyong ka jinglengo
kalakem yang Om don dawai hapo giliat, om don doktor hangta, balai ti bom sim lapan bahapat, ya kajing kia, jong kakun ki beriu jonga. Tegi parasi, bat ki nong tho, ki jong ki kilekren kenyum ya ki senderan jong u ki daong. Balai bapi ya bam ya di ringkat bagi nong krong, bat ki bapop ru. Teu Jisu, udaya thu, ulaong haki. Ki bakia, kim don kam unong penkia. Henrei ki bapang te. Ngam shmilawan ban khot iki bahok. Henrei, ya ki bapop, syakajing kela kabambot. Ubling gerku gini kentien kalau mensengon opor, tonginya pendam hagajing doai. Atrai ublei baru kepa ujongi bahab deng. Ubulang ujuk henin mentah pasuduki bam jukut. Ublei ubari ubus sumaringi. Ubara kajing iit kajome kalong palat kajing syampang kajongi. Ya kamala IT lau jong kun ujong me uji sukris. Ban yap na kamata jongi. Ban sius pak yangi. Baling baga linti jong kading penaku terai. Ngiyo wanya suk bat me. Ban yo ya kajing suk kajing tingan hane kaporthai. Kam tam kaji imbam jukut ke pengiyo aling mau Jisu bau terai. Baling aingu ime ko papi me malapha lau jong mensim bakut jong me. Upunyai pentingan yangi. Ban penjanai kaji im jongi. Haduk mengelong kumni ke mengelong mentah. Ni aingu kajing ri kajing sumar kajing me ko terai. Hagi por barok ke belait no. Baling aingu nam ta kajing kerku kajing alam jong me. Hapadeng jong kajing duk jong babon. Kendrat hagi ka por ngi wana khmat jong me. Bangitay kani keduan kajing otang jong me ko terai. Ban wa de kajing alam jong me. Ye kajing kerku ko jong me. Lengba kajing ruai jing ro jong i. Lengba kajing pulin ke tien jong me. Bat kham tam ke tien jong me ko terai. Ka khubor na ka ai ka bagan wan na me hi. Kerku ye ni ka por ko terai. Ke ibaro bangin pendep. Bara ka jong ka palang jong me ro kum jong ne pentharum kra. Dang alam ye ki ko terai na ka por se ka por. Bara ka por kum jong ko terai ya baro ki khun jong me. Ki ba peit ki ba sha skor ki ba mani me lengba ka program. Ngaduai ko terai lengba mensim ba ko jong me. To kerku ye ki. Bah bagi peit kini ke program ko terai kana mlong ka por ka balan ai. Hande ka long pat ka por ka bagi mahat me Jisu be. Bat jing thau thomai jong mensim ba ko jong me. Pediang atrai ba bahai ka mangu. Ma bat kelet iki pop rengkang ipen sosi bon si ni me. Nama ru Jisu ngi doang pan kini barok. Amen. Tetu kani ka por pat ngin yo ban snap ya ka wei ka jingruai kerpang. Na Mrs. Sheila Dora Warjri ba in rai pedeng jongi bat nakam ta jong pi barok ki ba pe ini program. Nangai bu bleng pendan kami i lingba ka khubor ka bain ai. Lingba ka jingruai ka jong i. Bleng ker khu i lingba ka ni ka jingruai. Hakiski kia ki bangi im menta Cibon jinja ba i shirkai ki jing pang bon jai ki wan ban sho hakari jongi bad hakaleng jong ka penthe Try me long ubat tiblut ya ki Try you wan banduai hakmat jong me Ngi ai ti ya ki baro al hok ti ki jong me Bagin yai neskem ha me Chibon ki jeng yale Wat shot ting hap deng Jing ten jo ki wan Ha jing em jong pi jong ga Shania skem Tang
Ka jing sok jing men nghi wat gim cham ha ai jing do jing ker men ka cha ba ngi pa ngin bo jing shan ya tang ha utrai ha ki por baro bat ha ki ski jing em jong ngi baro ki long da jing ter ki jong utrai trangi wan banduai akma jong me ngi ai ti ki ai baro al hok ti ki jong me bangin yai nes kam ha me hap deng chi bon ki jing ya le wat chap ting hap deng jing tin jo ki wan ha jing em jong pi jong ga shania skan tang ha utrai ini pai sha utrai ha jing duai man lagi po max nam jong utrai kan tak lut ya jing e baro la dang ikloi ban ai ting bat shania skam ha un pen kya ya kari jongi shania skam ha utrai wala jing e jing ko slai bon jaki wan ini pen kemai bor ya la de trai wan banduai hak mat jong me ngi ai ki ai baro al hok ti ki jong bi bangin yai nes kem ha me hap deng shi bon ki jing ya le wat chap ting hap deng jing tin jo ki wan ha jing em jong pi jong ga shania skan tang ha utrai Ti kublai shibon I Mrs. Shaladora Warjeri nagamanta ka jigruai ka pila ai to ublai nang kerku ye pi ye ka yeng ka sem jong pi ye ka jim jong pi pi di tang la ban shakri ban ai ye ka jing yero ayu ublai lengba ka jigruai makanya ilong ka jing kerku ye ka jim jong pi bat ya baro ki basngap ye ka jigruai ka jong pi ti kan ka por pat in ya poi kan ka bentana ka ting jong ublai ye ka ba meneng ala puli ka ba sedang bala pensong nong rim nga ye kani jingkran kani ka por na katu ka kitab ke jong Jeremiah ka ba ngala puli menne bat ye ka khubor ka ba kwa ban ai pedeng jong pi lingba kani ka program ngala bu ikateng jong ka kadawai Gilead ye ka ba la pensong nong rim naka kitab jung Jeremiah klandong ka ba pra bat kat khot ka ba ar ngan puli ka ka magalong omdon dawai ha Gilead omdon doktor hangta balaiti bam shim lapan bhapat ya ka jingkhia jong ka khun ki briu jonga
Ki perlu ki bei ke jonga ki ba pa ke program. Kani kadai kajing ruai lani kajing duai. Kajong wainik syakri jong blai u Jeremiah. But u Jeremiah uri wainiki prophet nani ginang itu lupa. Ya kaba lakhot ya u ba udai u prophet u bayam pai donut. Weeping prophet bayam pai donut. Naga menta ki khun Israel. Balakhot kerpang ya u Jeremiah nadu bodang rit. Banlong u syakri jong blai. Kani kementa kaba ngalapulim tan hang ni. Kadai kaba u Jeremiah u bu kum ka jingkeli. Shanu kata ka dawai. Shanu kata ka jingpin kia. Shanu kita ki doktor dan ni shanu kita ginong pin kia. Hatu don syu kata ka jingpin kia apa giliat. Pakadaw kaba u Jeremiah u keli gani ka jingkeli kalong. Bagi khun Israel abakum gani kapor. Kila mat ya kata ka jingpang kaba syirkai ba. Maka dia kawai na kajing pinstam kajong ublay iki khun Israel. But lapan ya seriem ya gani kajing pang bagi khun Israel kiman dangi pulin na rekod kabakhat niyo. Kum bapu usain po usain ubadonbi. But kum ba usain upo yo brio na gabriyo ka ba o daga bi kabalong kalong ba utau brio na taga brio. Dan apa yang kajing jenjar bat kajing yak bro kaam. Bat u Jeremiah u bu ikan kajing keli. Shanu kata ka dawai giliat. Shanu kata ka dawai giliat. Dengi pai kendiat hang ni syapang kata ka dawai giliat nani kata ka shnong giliat. Ka shnong giliat long bakadai bakadon hajan ruut wa Jordan. Hajan Jericho. Bat kani ka jaka Gilead kamla jangai than na po Jerusalem. Para kipor mensyua jong Jeremiah kamtam kadai ka jaka ka ba paunam bah ya kata ka dawai Gilead. Bandu ka por jong Joseph haru ka por jong Joshua kia thu bah syapang kani ka jaka ka Gilead. Bat hangta hapo Gilead kata ka sinong Gilead. Ki don kita ki diengken bat. Ki bolong dawai. Bat la paunam bah kata ka dawai Gilead lani ka jingkelan met ka balm of Gilead kang tinangoi. Kita ki dieng ki wambi apo sinong Gilead. Long bagi ki dieng ki balengkot bah. Tang bagi ki dieng ki satar. Pisho otha aru kamile. Slap rumile, shit kamile. Bat uni udai tau jingtung. Uba juat bat uba satar bah. Balong pada ini tau dieng mami apa Gilead. Naka kasi imi kawai kenja Dari ka ka ba ang mi wadi dari lai sediang mum ka gam nani ka bakam reben kendian. Balong ba banyo i kata ka dawai na uni uding Gilead. Ihap ban penmong ya uni uding. Haban penmong. Balong bah kapor ba penmong habar bagami kata ka na tau dieng Gilead. Kalong ka ba jaw ki umat. Ikan ba uni uding uyam. Balong bah kasisngi uding Gilead ulam penmi tangkum ba saupo na sanpo drop. Hakasisngi. Tingnak modor mo ba sisngi ap sau kanta. Kat tau dieng Gilead lamat penmi tang saupo na sanpo drop. Makini ki drop kita ki rem dong ba. Ki ba kodor ba. Bat nagini kita ki drop dan tak ke mami laju sna ki dawai. Ba kata ka dawai Gilead laong ba. Kano jingpang ka bagi brio kipang. Sisin kelan daga dawai Gilead ki brio ki jem. Badai yang ni ba u Jeremiah au keli kai. Hatom dan syo kata ka dawai Gilead. Bagini ki brio jonga ki sitombeng ki jenjar. Kam dan syo kata ka dawai Gilead. Hato ublay don syo po sayon. Kasayon gade gajaka ka bublay udon. Hato ublay don syo bagi kun Israel ubu kana gajingkeli. Shano kata ka dawai Gilead.
Syanu kita ki doktor. Balai habadon kata kadawai lani kidon kita ki doktor hangta. Balai ang u Jeremiah ni bagi kun jonga ki jenjar. Ki kun jonga ki jenjar. Kani kadawai Gilead ya kaba u Jeremiah ukuran. Nakam ta ki kun Israel kam dai tang kadawai ta. Kam dai tang kadawai ta. Handai hapo Gilead, haka senong Gilead. Ka jing pun kia kam dai tang jing pun kia ikamet. Kalong haki baro ki benta jong jim jong ubrio. But day u John Calvin ukpa jong ka esi we ni ginong saindur jong balang persetrian ke jongi. Uang baga dawai Gilead kam dai pun perkat beri tang kata dawai. Handai hapo Gilead. Kidon ki prophet ki jong ublay. Kinong itu lupa jong ublay. Hagi lihat kidon kinong hikai. Hagi lihat kidon kinong aimen sim. Bagi beri ki pamat ega jing pen kia jong ka Gilead ong John Calvin mdai tangi kamet. Hana ega jing pen kia ega men sim jagi beri. Kamot ban pai na jilong pop. Hagi lihat kadang jing pen kia ega jing mu ciberkat jagi beri. Ban kam dai tangi jing pen kia. Jong kamet. Ban u Jeremiah wong ni dan dawai syo apa Gilead, dan belai syo Gilead. Bu igane ke jingkeli. Dan jing pen kia ka bajanai. Bu igane ke jingkeli. Shano balai ba kini ki khun jong me ki jenjar. Balagi pohon jong Jeremiah. Lai thu ba 4 judon dawai kum ke dawai Gilead. Season tak season jam. Balong baro kita ki hima ki balan saudong jaga Israel ka por. Sa siliang jaga wa Jordan lo ki wan manwa de kan dawai Gilead. Nama ka dawai Gilead ka dei ka dawai. Ka balik lai teli ki ki bakerpang. Haba pipenan kami gane ka jingkelan Gilead ka baningkong kolong kapen khut. Kapen khut ya kata ka jingpang na kita ki bala among. Kanulo ka kenyang barung ka jingmong kapen khut ki dawai Gilead. Kabar kolong haba fi mong nani fi haba pi pang dan jingbong ni kedok beri kasih saw mau kasih saw kasat kapang barapi kelan ni kedua Gilead kapentengen ya kata kajing klut juga dok bat kabalai juga kedua Gilead kelong bakapen kia haba kalapen kut haba kalapen tengen kadapen kia janai Jeremiah ong plem dan dawai syu Gilead naga mata ke jenja de khun chunga di parabangi ke bi ngi miring sngi mentaro kijing sitom kijing pang kemudian COVID-19 bagi kijing sitom gidon dan giba itu giri ustad ki ong ba ka COVID-19 lagi dawan bah nyu dan san riu tuli kijing pang giba kam shir kai ka COVID-19 tu pada lagi por jung Jeremiah ong balai bagi ni gibriu sitom jenjar hatum dan dawai mo mapen kia iki hari ni sim tangi wah di dawai gi vaksin sene gi dawai men penjamin gi sipom. Balik si habangi pang ni sitom long kumba sapu besen gi po jung Jeremiah. Habaga bi kabam krun ya kamet jung gi beriu. Habangi pai sepang gi pang ki para bagi bi. Kita katu ni gi sisa sepang gi sitom na gi pang. Bad ya seriem haru gi pang met bagi pang mensim gi pang pop gi seriem ba. Long bah bagi beriu ki pang. Mo kalong solensar, kalong universal. Haba kanu ka khlam kawan baro ki beriu ki sitom. Mo ki jenjar lang. Ngi iba kan ki pang COVID-19 haba ka pang bu na pang jingi miwa kan ki sitom henrai ngi sakta. Haga kai ka pateng jongi ki jing puli ki jongi. Haga yai ka yeng, haga jing mani balai jongi ru ka sakta. Habawan ke jingpang kalong sorensar ka plik ong ka ta ya borok gi beriu kabar ke jing sisa pang ke jingpang kalong ka bayar pateng dan gi bilang oh upang kemi bayar pateng si khun ne si ksi kum ta dater jingpang dan gi jingpang ka bayar pateng dan gi jingpang gi bayabit kene ka COVID-19 ki ong ka pang yabit hab ya kiar hab ya jengai ni ke bi du Kejingpang kalong ta kadai kabaya bid na iwe ibriu shi iwe ibriu la kalong biar pateng na ni la kalong kajingpang kabaya bid
Kajingpang barabor ka kata yang hagi bentang babon. Ka penduk tiak dok dem. Lagi panggi bahayeng ru duduk tiak dok dem lang gi bahayeng basem. Hagi ni si mentale ye duk tiak lang gi snong gi tau ki doktor ki pulit. Bagap ta ter. Ye kuslai di trelang. Haba ka kata ya boror. Haba kajingpang gawan kalong bunsin kajingyap ru ka ap. Nada kam day bak ap kajing yap na singim ting kajing sitom. Nah raba panggi beriu barabor kajing yap ka ap. Dina ka daw ngi wah di dawai kita sin. Nani kajing sumar bangin laj. Nah kajing pang bat ka bakado kajing yap. Haba pang yap. Baru Jeremiah haba pai khun jong blay ta kapor. Yu i bagani kajing pang. Kembapu jong pesan kani ka klam ka wan pada khun Israel. Ukeli kani kajing keli. Hangno ka don kadawai gilian. Kajing keli kalong ka kajing pang ikun Israel ta kapor. Namaru Jeremiah umpet tang kajing pang juga do. Upet ru ia kajing pang jong jilong kemacam siem jigi beriu. Hagi pon jong Jeremiah uyam pat do nut namanya ikun Israel. Baru i bakata kajing pang kapawan. Hapadeng jigi ikun Israel. Kadai kajing pecitom kajong play, kadai kajing syak kajong play. Pagkadaha ka bau blay usyak ikan ni kajing sitom kan wani kurisa kalong. Baki laya sedang ban mani blay tau. Puli ter khot ka ba khat khandai ke thu ingin tu. Kilaya mani blay tau. Kilaya mudur blay. Mut kilaya mani ki bai pat ki blay lanu blay. Baru blay long ba umla ban syak. Ni puli na ka sipa hukum. Bakawe ni kajing long jo blay jongi kadai ulong blay uba tut shen. Haktin parang ki ong jealous ubalong umlawan babishni umlawan sya bagajing i jong ki kuan jong u kin lek tang shawai kam tam me habagi mane gi bai pat gi blai blai Jehovah jong i Yahweh umlawan sya bai kun Israel ta kapor kila do jing kermen bagajing keli kalong Jeremiah wong kan kata kajing paunam jo kata sinong giliat kata ka dawai giliat kini ki khun Israel kini ki beri ki belum try ya ka dawai giliat ene kajing kelan giliat kumno pada kadang wan kan kajing sitam haba ublay tu na pedeng ji khun Israel haba ublay ula ay ki ka giliat kata ka dawai giliat balai pada kadang sitam kini kajing keli la se ka baso pla ublay ay pi ka giliat ka dawai giliat hendai pedang sitam balai kerja. Lalu Jeremiah orang ikut Israel wat pi pilale ayu balai. Kabasngo pangnu cu dengan puli kini bentang kabah din. Kabau Jeremiah uyes punya seriem dia kata jing do jing kermen jong ikut Israel. Hakabau orang kumni. Ka ayam ot kaladir, kaliur kalawai, bat yangi syunapan im. Sengap. Ayam ot kemot adiban ot no kita kicing tung. Mendrim dan jing tung. Kaliur kalawai mentak lapoi sekatalang dan jing bam. Baru Jeremiah ong yangi syunapan im. Upanya seriem dia kata karukom rap jing beriu. Ong ka ayam kaladir dan jing tung. Kaliuru uslap lajun kut. Hendra yangi syunapan im. Jeremiah utau ye kene si khur Israel pidon te kadawai giliat. Ublay lo kerku ye pite. Te hendrai balai bapim wat ye kata. Na Jerusalem siapa giliat kam na jengai. Hakane ka por kita po Jerusalem hendrai ki mulai wat ye kata kadawai giliat. Ki syong menti halagi yeng hadu bakadawan kata kajing sitom kabalap bam ia kacai beriu Israel tak kapor. Pidon ni kada wai gilian. Ika mga gawin ni situ kana naga Bible. Kabang laman siyam naga gospel kam Lukas kal nang bakhan yo kay tu ngi sipang hangto yaki sipangot ki papangyang thole ning yang lingkod. Hagi por ring disu mensyua la fi pang yang lingkod ning yang thole. Piap sa sa jangai sinong. Hagi sim talong quarantine, hapsa sa jangai. Pimla wan sa song sa tao. Sa game lang salang. Bagini ki sipongot kita ki
Bapang yang lingkut abau ki asau bau Jisu wan. Ki siapa yu Jisu na jangai. Kita bau Jisu don gajing penkia. Henry ki siapa yu Jisu na jangai. Andala yahat nang ta. Kila si pertah yu Jisu ko Jisu is elemengi. Bagi itu kana hang tu kalong ba. Si pongot ula penkia. Buwan man pai biang day tangway. Bagi tiang jong belai kalong kau itu ingi bau day undang Samaria. Undang way. Ubam day la si haksim ta ubam day kustan. Tangway bawan ban songu yu Jisu. Bat aingo yu Jisu na marga jing penkia. Kini giwe gila chuja no. Nai way wan. Ukwa bandon gajing day ke bajan bau Jisu. Hagi mensyua long tang long pang nyong thole nang pang lingkut. Ubay im lang bagita. Habau yo kata gajing penkia. Wan bandon kata gajing day bau Jisu. Bu sotu bau Jisu uday nang penkia uba kerau. Ikon Israel ataka poro kitip hanu don gajing penkia handa kim nak cata. Namar kita sengau baglasan kata gajing long gajing jongki nani kata gajing long gajing tip jongki kan yam gurukom. Kim dan kam syuk kata gajing penkia jongki lihat. Ki prabangi gibi habang ipay dunga ketien jong oblay. Haba ngipay sa gajing im gujong Jisu. Jisu rowan sa kanay kaportay. Ban penkia yagi bapang giba citong. Jisu uday katagat giliat kaba kraw gajing penkia gajing im jong ajong pi. Ikir mau Petros habo keren Jepang gading pena gajing Jisu om. Usya ata gading pena bat nak kata gading pena gajing Jisu. Kami ika senam kaba kodor. Ban sat igi pop jongi. Badu Petros uang nak nikong Petros ar pusaw itu ang tu bakumnu la peluet ikamet juga Jisu. Bat gajing jam senam jong ulong gajing penkia ong Petros. Kamu tahu ding giliat lapan mong yo bagan mi kata ko umat penkia. Yo Jisu ong Petros la sya citam yu hapo Calvary halo jong ding ong Petros. Lapan mong yo bat na gajing pen mong gajong u kasnam kasaji ki pop gajong ajong pi. Bat gini ka met gajong Jisu ka lapan luet nang ta. Ong Petros lapan kia yangi. Kadawai giliat nan syo man ta. Ring don ununong pun kia uba kraw bolong Jisu. Bolong giliat kabang ngilaman kot, ngilaman pan, ngilaman lej syau hakanu na kapor. Hagi ngimla asyo ban lej. Siapa road wa Jordan, maluwahan dia kata giding giliat. Handai tang hagi kejat juga ding pernah jeng Jisu. Ngiyo yang jipun kia jongi. Ngimdan kam malej jengai. Hagi porong ki kunis macam habis nyapok Jerusalem cepok giliat manuan jipun kia. Hari hau Jisu udah nasenda jongi. Tang sikintien kabangin khot. Kalabiang yangi. Kajing syirkai jongi kunis la takapor. Kalau bagi tip iki jengai gajing penkia handai ki malej. Yang iru ki banget ini kapor Jisu ulang giliat nang penkia. Balangi malej ban khot yu ina miyo gajing penkia. Ngasi keli gajing keli pi. Ngong ngampat julap wat karta jonga. Ba u doktor uli wat ing nong pang siyeng. Malej na kawe gayeng si kawe gayeng. Pia pang ne pia dan kam dawain dia mujudon. Mo hari di si mentate usana habis terwa sana siyeng ni habis terwa jing dia siyeng. Hendeng mju asngo ba u doktor niat sebelum sedang menterwa dan kam dawai nam kam dawai. Ta mju asngo beno-beno. Bagi kuri selalu kalau ngomta, kadon giliat nang ta. Hendak haban lej segiliat. Jisu ruang ngomta ngelepule mene. Ki bapang kim bahkot kim dan kam nong pun kiat tang kita ki bapang. Tang kita ki basoto i gajing telot jongki. Tang kita ki basoto i gajing long pop gajing long marwai gajing kuslai gajing sosi. Ki wat ia kata giliat kono Jisu. Paci sien filawat. Jisu ong ngano mino i filanonoru. Man hau Jisu kadon kajing pun kuat. Kemangalong mene kata dawai giliat kamaningkong kalong kapun kuat. Ia kajing mong. Nengi puli na kasiti kamaningkong jong Yohanes
iwe hinyo kay tu ingi kumno baka snam ko jong Jesu ka pun khoi ka snam jong Jesu ka pun khoi kumba pun khoi ka dawai Gilead ngalong mene ka jik ka snam kita ka dawai Gilead ka pentengen na ka pen Yesuk ka pen jai dangi puli na ka Kolosai iwe arpor kay tu ong tu baka snam jong ding pna ka pen Yesuk na ka pen jai ka pentengen ni ka jik jong igi brio baka dawai Gilead ka pen khia ka bolong no Petros kumol ong menen hapasang baka jinjem snam ka jong Jesu kapan kia yangi ki para bageng gi ngidang testimony nga ngaji mla jong ngama dia kata hagi por mlaun mat dawai men miet ben yong nani hakanu cika ka badon ong da jinjem snam ka jong Jesu kalong ngaji pun kia melong me ka Gilead ka jim jong ngam tip ka e ka bay per ka de ka jingja ka met jong hanang ong da jinjem snam jong Jesu kalong kecik pengkia. Ki para bangi ke bi u Jesu jongi udai ke dawai Gilead ini si mentah. Hagi por jung Jeremia baru kiliwat di ke dawai Gilead. Klem dia per u Jew. Lan nek di ki khon bana bar jogi jibin ruju. Ki wat. Kum juri u Jesu ru. Ikemau ka por u Jesu. Habala salar pnai u Jesu. Hagi kejat jung ding pnai jung Jesu mana bodan. Dan baru kita beriu. Hakajat juga senak, juga ding pernah juga Jesu ngilap. Kita ngi reuniam. Hakajat juga ding pernah juga Jesu ikan mau. Bagi kita ngi sipai. Hakajat juga ding pernah juga Jesu kita ngi nongkam sniu. Ki riu madan. Kita ngi senran. Kita ngi riu kentai. Kita ngi konsuat. Kita ngi kena. Baru kita nak hakajat juga ding pernah juga Jesu. Magitip. Banang tei naga ding pernah jong Jesu kadon ka jing penkhia ka bajanai. Kadon ka jing penkhia ka bajanai. Bat sngap ikaw ka testimony ngan puli hang ni. Hapor ba sana pernah yu Jesu. Naga gospel ka jong Lukas ka baar pulai. Lukas ar pulai ka rekod ka basau punyo ko ngum ni. Ti haba urang ba shispa. Ulayo i ya ke e ka bolale. Ulaya ro yo blay udaong. Da shisha. Uni ubriu ulong ubahok. Kani kani kajing plasya mensim jong to orang mak shispa abo yo i kata kajing pla juga ding pna kajing Jesu ong. Da shisha. Uni ubriu ulong bahok. Bat uya ro yo blay. Ui i kita naga kejat juga ding pna kajing Jesu. Sengutu bagajing pinkia kawan naga ding pna kajing Jesu. Ki parabangi ke baik ka khot ingi kani kasi mentah. Ngidona padang kani ka klam ka bawan ban prinsip ting. Ko tempat ni teng kelam long. Ana ngidon ka dawai Gilead au Jesu. Ban penkia ye ka ji im ka jonga jongpi. Teng ngimtip bangipang. Ana bangi wat yu Jesu ngitip hang nang idon kami u. Teng ngimiot thia yo dem. Teng ikuslai. Teng Yesusi. Teng imsotu na ikawan kata kajing ling amen sim. Wisaya wong kumno. Ula ba no kajing sosi kajing kuslai jang ibaro. Kae ke penduk tiak do dem yangi. Kae ke penrit mesim yangi. Kae ke penpat mesim yangi. Jesu ong wisaya wong new Jesu. Ula ba lut ya kajing kuslai. Ya kajing sosi jang ibaro. Balong ketien jong blay habala pensitam yu Jesu la sanat pna Jesu la penmong ika met jong la penluet ika met jong kadang bala penluet ika met ka jong Jesu kalong baka wei pagawai ka dekat met ika met jogi la ka pangkumno ru ka jingjam snam ka jong Jesu ka pen kia yangi wisaya wong dag jingjam snam ka jong Jesu la pen kia yangi Maka senam ke jong Jesu kapun khut. Yagi pop ke jong ajong pi. Amdan bala bansat yang ong dan macam sim. Laj setang ke senam ke jong Jesu. Amdan bala pun khia janai. Laj setang ke senam ke jong Jesu. Habo blay pun khia. Juk hamdan dak. Habo Jesu pun khia. Pun khia janai yangi. To ai ba kene ke sengi mentang. Baling ba kene ke jing syakri kene ke duan ka bangitai rekat baka balang ni pemtorom kra. Baming keren sepang ke dawai kelan ke dawai Gilead.
Ngimyo syo ya kata ka baucara maya ong. Hanay hau Jisu kadon kadawai gilian. Si jam pilet syo si pau jam unwan syapi. Ladang iwat ya kamat ke jo. Ublay nyarap ngi. Limbang na kubor na kaktiyan jo. Ublay no takaburam jo. Amen. Tika ni kapor pat nginya. Penwai no igani kijing syakri kijing ublay. Irwai kijing ruai ka basispa prapunyo. Banga kerpat ya i nangilam jing ruai jongi insa simene gunta banlam kijing ruai pispa prapunyo. Dan South League kot nam tu ngan pulai kan kot kabalai ka ongum ni. Lajur kapang jonga. Lajiliu kajing mong. Kadawai giliat kan penkot. Kaktien utrai kaong. Ubleng kerku habang irwai langin kajing ruai. Pasispa prapunyo sispa prako. Kajing pen imbae kapiang etyangi kapukriban pen kuit kapok layo akal lari kinwan mun belin ba lakot nakijing pa jingker menjong na di kalong bangarungan oilang lajur kapang jonga lajeliu kajing mong kadawai giliat kan penkoy kaktin utrai kaong laban kajing ngorem ngan pechuding puna hakabami kasnam utrai melalong kaku nama. Tungin nyawai. Barakabawan na tuna ay bagajing ba kajong me ublay barukpa. Kabalapau syai bakabalapau syana. Hagajing ay kabadap biang bakabadap kerahay kajong utray banong padim jeng Yesus Kristus. Lem bagajing so ay selok kajing pecai bor kajing pentengen kajong mensim bakoy. Ay kinalay kibalong way blay. Kendap kerahay bakabalang balasius pa jong me hanya pentorum kera. Pat kumju uru ikirim ngikirku kajong me. Kibadan negari bekaleng saudong kebertai. Na dementas kita bom jukut ki bom jukut ru. Amen.